ko kore ke u fra malmalo atu tala malo e fonua lotu pe mo ako ka ka ke fra hoko e proklama lo au I loa ko e teori fo o pe mo lo sika ka he ahoni ke tau tala noa ke amanaki folawa tu ai pudelahi o e lo au ki tonga wharere ai sivi tata langa pe oral examination pe makawako maa makawako togeta ai lo au I tonga ka ko lotonga I ken pela o fa mafola hanga tona to ita po kalama pe ko fa tapu ki he ka kai tupu ai fonoan te fito ke matakari na na wala I ken pelani pa pe ke kautara ku I sene ko na fonua sene o ki ai ku fa afe a profesa na fotua kau pe ko fa malu atu ki he au e ko to pe ku me mai ka ma kautari fonua whare matapure pa te heke tala whikaulahi leo leo atonga ki Australia ni ke tis tu yalangi ngie I heni pia I he apiko po wono o lawe I pia kulo tonga I tonga pia I ka hene princess ko la tu fui pia katuku aho o te kai ke me amai kai ke o ko wha te mo tongo to pe tonga ko to pe mo me amai pa te mo me amai kai te toi whaaloaloa te tau alu ki a profesa I na fotu akau ke me kamata mai ai tau poroka mape a te utoki mui mui a toi pe. Mahalo a vito kai whahina, mahalo e tau mau ke whawhini, na mahalo e tuku taim mai ke whahau ke tau poroka ma. Mahalo au pito laftan pe ki mua pepe a ta hoko atu. Kore peke hu whanga mua e ta whakatapu ko o si au whaki mai poroka ma. Kai atanga peke tau tala noa he koe konga pe foki ai whaunga o tau ngā ue a kie online ke tau tala noa pe pe a oku puka lewa he tamai koe me he tau website ai tala noa ko whai pe toki hoko atu ai whakawhehu I ka pau ke a whikau aki mo ngai whakatotolo nau whai laftan ka koia pe whamalo atu no whakalawa ta polokalama fuoloa whoki fuoloa ta polokalama pe polokalama koe mo Silvesta he wipon he koe talu whoke teu e wholau koe ni ia me epeleri o mai eni ki sepitema pea oku ofi ke lava ke whakahoko ka koia ai ki pui tu apea laftani o tuku atu ke whakau atu he takamata. O ke whananga mai pe kataki. Io, koia. Io, ko kataki na te ten onen. Io ka kou whamalo atu I e lava a e ta polokalama pe au mo one apito wholoa e tai whai maa tau polokalama whito kaki mai pe ka koe ni ku te whoki mai eni e tau whai whatongia ke hoko atu pe tau polokalama pe te ke wholawa whoki tonga koe ta polokalama whaka osi eni pe te ke wholawa koe ki tonga pa ke tok whoki mai hoko atu e ta polokalama. Ka kou whielawe koe ngā koe mea koe nu ke whaam ke tala noa ai. Ko manaki whoki ke wholawa to whai ho o kalasi a whangatuko ai umea ke tau kau whatutolo maa a mo tau whatutolo toke tā ka wakato e tā I mai akato e tā I tonga ka ko lawe I peo ke whaam ke wahe mai ai hanga ai mea ke uteu mai kai tau whanau I he amanakon ke alato whahoko ai
oral examination pe koe sini tātālanga whaos kai whamaapo e nau ngā hawe ki ka uni mo tau fo o ke tau hori whakamatai tō. Ka te utuku atu ke kamata mai pepa te utuku mui atu pe e kai whaahina malo. I o laftani o ku tau osi ilo ke tau tolu e ria o whai e whakatotolo ai tamai koe ni. Koe mea rewa o ku hoko o ku osi ai e ola e nau whakatotolo pe aku nau tauhi mo hoko atu ke kakato e nau ahi mea. Ka koe kamata koe ke whai hano whokotu utu o e ngahi mea koe ko nau ilo. Mo o mai koe ko nau mo ngahi whatotolo ko nau mau. He koe te fito koe o mea koe o ko mau seminar ki ai ko seminar ulua ki si ua koe ai peke to koni he koe logic of research e koe e losi ka pe mo anga i whakatotolo i he malae o kunau iai pea whakatonga i o tala noa i koe hanga i tālanga o kunau whai, koe hanga i whakotu o kunau o mai, koe hanga i pou ki ai, koe hanga i whakakaukau o tuhu ki ai e nau whakatotolo, pea koe harewa ai ngahi pou o kumau he taimini, ke nau kakapa ke whahinga kaweinga o toki mamao atu he kutau no fofoki koe mea koe ni liliu i he taimi ke taimi o whakatatau he ngahi i loko toi mai o kai ke tau pehe e tau tolu koe he ao whangatuku ka koe ao whangatuku o nau mau i he foi taimi koe whakatatau ke he ngahi i loko taimi koe ia ko taimi pea koe mea lahi koe uiai pe e mau seminar whakatoa ki he ngahi kawei ngā lalahi koe o ku totonu ki nau sio katoa pe ki au nau totofu pea uiai rewa mo e whakatau taha ke sio ke kakano koe o nea koe poko nā wau ki ai i he tataha e ria o nau whakatotolo katoa pea ofa pe ke maua taimi e laila he taimi hapai ka te tuku taimi he taimi foki mai ke lava e mau koe whakataha whakalo semina whakalo fuwa te mau lava e mau tolu he kuiai alu atu pera semina tau taha pa te mau toki wahe re wahe taimi koe te foki mai ai ki tonga koe te tewe ku foki mai ki Australia ka koe mea te fito ia laftan Aloha Vito, io koe tau kautama fo koe ni kai whahina koe toko tolo ni ku asmai tu ki mua mai ai whai nau ngā ue hoko mai koe ni. Aia koe tau ongo maa ua mai toke tāta. Aia tau mai mau ngā ue mai. Ka koutui koe mea peo kou whie vahe atu ai ngāhi whakamamafa koe ho nau ngāhi mala mo e whai mai nau ngā ue ai koe teke toi alo atu o whakahoko hono toi tāke kina mo huru ki nau tolu ki he ngā ue kono ku nau whai pea mo o mahina foka te au laftani e ko o holosini pea mo awheaki o ku na ngā ue i he ethno science ke culture ko e whakatotolo a holosini ki hawea ka nofo he ngā ue whakamatapure ko tio urewa o ku i he regional studies
Ia Eh? regional status ko ia. Io, kanku Aia, lahi mai ni ngā ua mahalo ki a keia kat, ia, pe te mau talanoa le rei peke ngahi te area rai ko mea, ngahi area ko ia ko. O kau ilo pe tau tolu mau pe whakafuafua ke kakano o ngā ue ka koe ke tau ka koe pu kamata koe talanoa mo holosini o ku mau au pito ka te au e ngā ue koe ki hapea. Ia koe mea koe, o ku whai ai, o ku kawe ai hawea ai, koe mea koe no whai koe ne whakatotolo, koe tuku au mai koe a migration koe ki tonga, ki Koia. moana. Pea moe fo i no fo i, moe kamata mai ai lotu, moe hatu i, moe haa. Aia pa ku toki hau re vai o no fo mai ke ngahi haa te fito ange ko kala noa koe haa hawea lahi. Ka koutui koe foi oko sio koe ke mea koe na mangawe mai mo ngawe pe ai ko walu e te ia. Ko ene whamama whaia i e fo i no fo i koe o moana mo no fo i o tonga. Pea mo kamata ai lotu mo e haa mo e hatu i aia koe foi mea ia o ku hange kou me ia ngai hane molo mui wa atu koe i ngai footsteps ngai wa i koe te fito ke a professor to ta Agustino Mahina. E kou sio o ku koe foi whakawa i re rei e foi whakatotoro ko iaka o ku manako ke fou atu ai i e manga ue a ene whakatotoro. Aia koe mea o ku mahu inga o pitoia pea ko whieta anaki pa hange ko mahino o pito are hapoto ko ne nofo ana he haa te fito ki ka wala uta pea moe whatovia koe ai ka whare wha mo matapure. Aia koe pea ko tau rewa me nofo tau na lahi koe manga ue mai ko no manako koe ne kamata poki koe ne wha ko te tōroloto te filosofi ka usai ho ala. Pea mo ene whawhianak mo e sai nisi. O Hawaii a Martin Heika kana me nofo i fo i aki meni koe pe o ku oi tui mo e sai nisi pe koe uhi ngā mo e lotu. Aia koe mea kou me whamamafa mai a ene ngā ue ka usai fo ke te kai watu o sio wharerei mo to e whai ho mo whama opo ke to e hului wharerei pia mo hanga e nau hoko at koe ke nau tata wha o se nau mea. Ka te whafoke. Io ka koe talanoa ke maku koe hae ai whaunga whai ngofua taha ke nau hanga tohia e nau whakaukau. He ko tari pe au e ngā whakatonga i he mea koe ni. Kanau ngā ue ki ai pe koe takitaha o alu pe taimi mo e hange o nau ki whakaloloto atu e ngahi wheitu e ni ihi o nau whakatotolo. Ka kou nofo pe o veke ke mau talanoa. Moa o sio ke nau ngā ue siwa. Aia kone ka kato ko ia, ngā ue ko hae ngahi pepa o nau teu pe toki, tau toki hoko atu rewa ki he kakai koe o nau toe au supervisor o tau hanga o ave ki ai nau ngā ue te fito. Ke nau ngā ue ki ai he konga whaka osi koe o e nau whatoto ki Aia mua ko pe. si whae e ua sai meni ia koe i he nau hau e nau ngā ue ai nau u pepa wha assignment ki ngā koe ka veinga. Koe hau e ni koe ke wha maapo opo koe whakaluk fua koe nau ngā ue. Ai ni koe o ku toe atu ai ki he fo i tau e konga koe ni ki he nau whanonga ki he tau fo. Koi. Aia koe tau pehepe koe foke ke nau toi thesis o ku ua foki ai option ni koe tohi pepa mo tohi thesis. Aia o koe ke nau tohi thesis o nau fia tohi pepa.
Aia koe os koe na mo foi o examination ni. Kono whama po ia ke nauhanga right e nau ngahi pepa whakaosi. Ko ia. Aia koe ni kakato e koe, koe foi pepa, koe nau takahena nau ngahi foi pepa whakaosi, ke no whama po o nau ngā we mo seminar. Aia nau loto pe ke ai whakatonga pe. Io, Aia whawha koe, au pita. ko tui mahalo tu ke re ha poto ka ko ma u nau na to whakatonga pe la ha poto ni ua sai ni nau whiri pe fo. Aia koe me a ia aia te nau aia ko te toke hanga pe oria te me a ho alu atu e ni ai ngai riko a meni mo nau right e nau ngai paper pe tau toksi o re vai Io siwa nā tau pehe whoke anga lere mai koe. Oku te tau alu pe o toi whakalakalaka nge ilo. Ka oku tau wa umai tau tolu ke kuonga o toi ki whihi ange mo whainga taa ange ai whakatotolo koe uhi ngā koe. Koe ngāhi ilo fo ou o ku fu mālohi e ne hu mai. Pea o kune hanga iau te ke i ngahi mea koe na nofo mai iai o lau koe ilo e ngahi mala isaya nisi lahi He ku kei toki huke i hake ai whakawhikiki i he toe iai e whehoko taki koe a Porinsia ki he wheitu o koe Amazoni, Wheitu koe i South America o toi ke i hake moia. O whai ai lau ki ai o ku whehu ia rewa ai ngā ue he kausai anisi pe ai ngā ue e kau arkeolosia la i he taimin pe o ku i kai foki ke tukuange ke fu whai te riha kausai anisi he nau misi moi ha o hange koe mea o ku tuhu ki ai e nai tuhu ki ai ngā ue e tangata filosef pitani e ko fire pen. He katukuange te nau lere nau tolu he ngahi wheitu o ku. Hange koe ni, o ku tau tālanga e universi ko hea whakamooni ai tupu ai universi pia ko mate ni ke pehe na ia e. Fwoisino pe taha pia paha fwoisino ko ia. Ko Big Bang. Ai? Ko ufa mooni ko ni ko nau pehe o ku ia radiation o kei lere mai pe. Ko tupu me foi paha ko ia. Ka tau si o gai siwa o toi lahi pe moe ngahi mea o mai. Hange ko string theory atama ko Japani. Ka kunau ka koe foi talo koe na iaie ai fu Big Bang. Pe tupu ai universi. Kai ke tuku e ke nau tau atai na ke whae ngai tala noa ko ia. O pau ke sio i ngai whakamoni o kumau. Mea nea o pe kunau tala o smahino koe. Koe tau kāna ke radiation. Mahino koe radiation koe hau mea na ai pā. Ka oku, ko tau sio whafofu atu koe ke tau di maka hokosi ua. Me alahi whakauria ririu na tau nofo mai ai o lau koe ilo. Koe me alahi au pito ia ririu. He tau pe koe ne nima ka hoko. I he tau palu atu koe ni. Pea oku ki whihi rewa ai mamani whakaako e aho nima whakatotolo. I he takitaha o mai ene lau pe koe toi taha fokusi iua koe media koe ni utau palu ki ai. O ta foka ka pe ai ta mai a folahi mai ene mea. O ku te kai ke fu whakapapau ia pe koe hae ngahi whakamooni ke hona folahi mai e mea koe. Ka tau alu atu ke ko ngā siwa oku
fihi au pito ke whakatotolo pe tau wamnaki pe ke tau pou ke tau tamai ki hono tofa koe ni a hala oku ki I pauange ki e nau whakatotolo koe o mai, E ku... E koe alatu koe ni te ke alatu foke ko fotutua ka nau tolu. Ke nau lere e nau sem nā me he kamata koe e nau whatotolo o a umai ki he ahoni. Aia ke koe ngā ke whai hono school nice he taim koe te mou hau whata au ka hai ka nau tolu. Ai foi oral examination takita. Pea nau whakaampe ke ukau watu me heni he whai ai oral examination. Ka te tok so pe kai mātuonga e iku ba. Ke ulawa o hu watu. Io. Ka pau te mou ai vai ni. Ko kuhua tu pe ke whanongo pe mo komene atu hamea mo a feedback. Ka koutui koe ko mea maho inga he foi oral examination e kau ka make tau sio mo ke hanga o school nice nau tolu ki e tuunga ka mata mai e nau ngā he kawe ngā whakatotolo I e nau ngā we aki methodology koe ni he whakasainis mo whakafilosofia o nau ngā ke nau whakatotolo main I e primary sources, Io. Oku ikai hataha nau tolo e nai whaha ne field work. Ko e nau ngā field work pe ko e nau ngā au e tō ngā ka ko e nau ko e mainly ko e resource, ko e primary sources. Ka ko tui e lava ke ma'u ai ngā hi mea ke tau sio ai ke ngā hi mālohinga me ngā hi vai anga o e nau whatotolo mo mea u nau wa'u kia. Ka whakafoke koe mea maari e taha siua koe whakatotolo koe ne tamana ne skeni koe ni a tonga o mau ai kolo motua au pito ai he feitu u koe ko eri ai a have asiu o ku mau ai koe o skeni ngā ue ake mea ngā ue koe whakaiono pōni ke skeni o nau pehe koe o ku iai ai whailonga ia e kolo lahi na e tuu he feitu koe ka koe ko umea whokea ko wakai au ia ki ai ko umea pēr nei o smau ki moa ai uno fo'i koe loto whonua Io. Pena mau whatotolo whoki mo Dr. Spena meni me hen me heniu o ku mau pe ko toki hau whoki tamai ko nā hulu I whakaluku fua koe ku lau aku si iua central ko tonga tapuna e osno fo'i pe ia o ku asi Io. Ka koe ku uhinga ki he ngā ue ake teknolosia fo ou. Ke oua te tau toi tala noa ka tau sio loto ke he ata koe ni o langa koe na whai koe I he loto mea koe ia. Ne ongo oku fear rise ki ai ngahi whakatotolo ia tuhu ke mea tatau koe mea ku hau mea whare mo. Hai fua ka te kai maari e hau sio koe hare vai tānaki oku whai iku walu ke he ngahi mea o toki haki Io ki muini mai mo e koe kusio koe ke mea koe ia na oku mau ia he mea e ua e kai whahina mau ia he tala e whonua koe tala koe whonua koe nofo ia koe I konga loto ko central tonga tapu Ie ura ki nofo I koe a tau tala noa koe I nofo I aho e itu mo mea tuku ke he atu a nofo I ki mua ka po se asia me iai na nofo ai whonua tau siofu tau tōrea ke whakafuafua ke aho e itu o wheto kake o whok te he whainga koe senturi hiwa senturi hi hongo furu senturi walu ka koe anga koe kusio koe ki he whakafuafua koe ia koe senturi uluaki ki he senturi hongo furu na e whai holo ai fo I nofo koe Pea koe mau whakatotoro koe a ke alo si a oku toi mao pe me fo I mea koe ia o na waka ua mo I tala e whonua Ai koe toi hau koe kau ta maa hulu I hulu I pe nau tole ai mea au kai ke usua tau ia koe wheitu fo ou nau hulu I pe ngai mea me o stala noa ke ai tala e whonua
pia moi haka ai ai arkeologia aia ko ke he pe ange ko tala noa ko na wo mi ko o hulu I o ma u whakalu ku fua ai fo I ata hake ko me fonua pa maho inga au pito pe ia Io. Ka koe ngai mea o tau sio atu ke he maari e he tau atau walo tala noa mai tamai koe ni he ria una o whakatotolo. Ai koe harewa ai ngahi whelawe I moe ngahi ilo o kuriu kawa he taimini o tau monitoa he hao e whakatotolo me he tapa ke ho mamani. Moe mea o hou ki e saia nisi koe hafua. Koe aka koe mea te fito ia si ua whakamoreki ki ai a hoku taimi tō ngā pia ko o ofa pe e maua kakano o ku whaafu ofa me he ngā au e tau tamaiki. Mo teke pe ai wa a koe ni ai a whatotolo. Ki tō mai whoki ai whonga ni ihi o ngā aue mai ako tau e ria ki no sila ai mō tolo koe ni o ku lahi ngā aue ake kau whakatotolo toko lahi. Ka kui kai ke nofo pehe tau tamai ki koe nofo koe tau tamai ki koe harewa whakafuafua ki he mea na e hoko I ho tau historia I hono wakiri koe mei koe mea ia o kou futokanga o pitokia ke nau nofo taha I he ngahi whakamooni o ku mau moe ngahi mea koe o ku e maarie koe whatano mo holosini o maarie o pito te ke u talano e tok mau o whainga maarie ke u talano mo tio I he mea he kokoe kui osi ngā ue katoa mo nau tolu I he waa koe o whakatotolo whakasosiare e unau iai. Kai sai au pito haro atu ke whahoko. Ai kapau fuki na ikai ai whainga maari e koe niu ke alua ina. Na mei whahoko atu pe mei heni ka ku whahofo ko e ngā he te ke alu koe nā o whahoko ia pe atau sio rewa mei ai ki whaosi ngā nau ngā ue kakaha. Moho sio ki e tuunga o e nau ilo o a umai ke ahoni mo tuunga e nau sio ke ngai I siu lalahi o ahoni he ene whekau aku mo nau whakatotoro. Koe te utokeanga o atu I e wiki e ni pe ave mo nau ngai tatau ki ngai tōpiki koe na nau ngā aue ai tatau ko I ngā ke mau pe ai fo I ata whaalahi koe o nau ngai ka venga whaitotoro pe mo fo I ka venga whalukfua. Io. Heku nau tatape ngai ka venga pe utau tuku foke nau tau ataina koe tau ko mea pe koe na whai ko no kai nau tō mo hulu ki he ngai te toi whakaukau mo ngai sose he nau me ngau e aki pe mea koe I tau ngai kalasi ki he mau inga o sio ake ngai ata whakasainisi mo ngai ata whakafilosofia. Nai whai pe kala noa ke lo sika ka koutui foke toi kaulere anga o aluatu ki to koni ka nau tole toi kaulere foko aluatu o toi ngā ue mo nau tolu ki ai. He koutui koe fo I mea ko o ku mahu inga e te tau kei I pa tau sio re vai ki he tuunga. E koe fo I uhinga foke e tau ngā ake o examination I pa ngā ake pe ngai university. Koe ngake ilo I koe tamasi I o kune mahi no I te o kuloloto ene ilo ki he ene whakatotolo. Io. O kulawa ko o tau whakawhehu I o kune lawa o tala noa pa ne omia umo o ni whakakaukau mo oni. Pe ne whakamahino mai ai scope mo whaalahi mo loa mo maakupu ene ngā ue. Pe mono maalohinga mo vai ana. He te tau ilo ai.
Ia. Te ke sio re vai pe e fai re wa no kapi mono e ngai mea u fe ma u kapi mono ki ono a whanga tuku he ko tui e kai whahina koe whakawa e le eni he koe kamata eni e tau alu ko swai ma foke u oral examination mo e whainga ni ka te kai ke whai mo e tau kau whai ma a mo e tau nai pe e tau kau whai toke taka ko nau koe ke nau toi hoko atu e ngai uhinga ke ka koe tau toko taha pe ko eni na i ngā ue mai pa ku pa fia fia ko ngā koe tau lava wa o ke foi tuunga ko ia ke tau sio ange koe hae tuunga mo oni o punau ia fa foke atu I o he koe lahi foki ai o mai ai nā te iai e kakai nai o mai o whiinga ki ke whai whakatotoro koe he alu ki whi mao nau toke tā. Koe mea koe nau tokanga tuki ai, koe tokanga nia mei mua e siua. Koe taimi ko o mai e tau ngahi āti pe koe whaiwa pe koe. Ko ho tau whatongia whakaakore wa ke tau hanga o ririu ke whauange ai u ere me niti koe o kumahi no ko hafo isaya nisi pau. Oe mea. Ke kai nofo pe he tala noa. Whaka tukungutu tala noa. Ka tau hanga nge o sio, ke tau hanga o taiseti pe ko hono wahe ilo ko ia. He ilo na tau lava whau aki ha fo isaya nisi pau, I he aki whonga ngā ue koe o no pōni. I he tālanga koe, whakamo oni koe, ke whao hono fuo, ke mahino mai o e lava o whakamagatu unga koe saya nisi, Ka te walpo whinga ke whakatātā peka nau tolu ngāhi mea koe, I he kusio ke kakano koe o kunau mao he tai mini I he nau whakatotolo, koe uhinga koe ke ririu ai mea koe ia koe saya nisi ku alu foke e tau whakatotolo ke ba koe ethnoscience, o ku kau ai ka samo mea ka whakafōtunga mai mo wei hono fuo, o hono ka kano ngahi whakatotolo koe ia, ke tau sio atu o ku hoko koha saya nisi pau, hono analaiso, Ka koe whakaamu e tirua. hoko koe kata I kai, koe hokat koe ka koe whaamu e ka foki nai whai kia e tau teu mai ai kau tama koe ni ke nau nofo he te whito I whakaukau koe ai filosofia koe au ai ako ke whakaukau a hono loloto koe e ako whakaukau tau ka me I moi wawa ngā ai mea koe ia ai a koe kau ia mea mahu inga he koe mea whokia koe na whakatoka e tau ka matana ke whaamu ke ai ke teu I kei ke ngata he filosofia mo losika mo sainisi ono ai whakaukau ko ia ka kono toi teu ke nau lava mahino I ai whakaukau mo wawanga whakatonga ka koutui koe fo I stepu koe nau ke tānaki ki ai o ke tānaki mai ai a koe stepu ia tā mahu inga ono whaamu ono fie mau ke siofi aki a e nau whakatotolo aki ha foi koe haka ho whakare aki ki whakasaya nisi Io ke toi ki whakasaya nisi ke lava o whau hasaya nisi me tau ngahi ilo koe ni o tau alu ki ai. He ku tau alu foki he whaiga mea hange koe ni koe whaiwa. Ko tau mao foke ngai haka pea o ku hao e kau tamako e fo I tau lunga maari e pea nau ai tatau pea o ku alu ate me a ia
o koe ke to iai haka kano ia analyze mai whikau aki mo ia. Koe ai po whatata nai pehea mea pia nai pehea mea o alu pehe mai ai mea. Ka koe mea koe ke tau alu ki ai ke tau sio fia nge ngahi mea koe ni. Ke lava o mao kano fuo o whakasaya nisi ke tau kia ke tolonga. E koe mea ko wham. Kei te toki tā noa lelei moe tamaki tonga. Mahino ai uhinga kone tau viwiri atu ki ai. Ka koe ngahi mea ia he whai ngata he neongo ai i kai ke au hia ngahi ilo lahi tau to tofu ai he pon. Ka e toi mau wange o ka pau e mau. Hano whotunga o whakatatau ke ilo mau he konga tata. Ia pa malawa foke hange ko fotu whakaukau ko ia. Malawa ke nau hoko atu ki ai. Ke whakaukau ko na o ke tānaki mai. Ke to o ngai te to whakaukau. Ai ko hinga foke kau tamakoni whatotolo whatonga. Kono monifa kuna o whatotolo ma pena tolo ngawe ake ai ngahi founga kehe koe tau tānoa ki ai. Ka koe toi ngā unu koe ke i whotu koe ke o mai, koe whoi mea whoou ia ke tānaki mai, ai tau pehe, koe anga e wakai atu. Ki e nau ngā unu atu koe ni he hoko atu e nau whatotolo. Koe ngā koe whakaamu whoke o whoi o examination koe ni ke tau wā whanga tuku e nau whoi ngā ue o tau sio ke ai ki ono a whanga tuku. Pea tau sio ai ki nau hoko atu oku mahu inga rewa foi whakaukau ko nau ke o mai. Heku te kai whoke ai e foi whakaukau ko ia. E koe tau tau tānoa si ua laftani te wato no ki whakatata. Oku lahi nofo mai pe e tau kau whakatotolo i he whananga mo tala tuku ngutu. He ngahi mea lahi. O hau ai pe o ku nau kei whananga pe nau to. Koe wate whatata ana nau wha rea aki pe. O taimi ke tau sio ke ngahi whananga koe mo tuku talangu tua to'o. Pea mei he mea koe ia ki a pōtunga e taha o toi ki whakasaya nisi yangi. Hange koe ni e laftani. Iyo ko uinga ki ai, Iyo, ko tala noa koe. Ai o tau koe. oswhai pe e tau tau whokia he tau ngā ue alo au hono. Tatau mai ki tua koe ngahi te whakaukau ke si e hopat koe. Koe fwoi tala noa koe si ua koe laftani. Koe fwoi tala noa koe o mau i fusfonua. Fwoi tala noa koe aka tau sio yangi fwoi tala noa koe. Koe mea bea kutuku ki ai tā noa koe ni e whakakuonga. E sio ki ai, ko mau i fusfonua koe principal navigator ia atu i manua. Sio koe ki ai. Pea koe alu koe a mau i koe consult ki ai. Koe consult whekau aki mohono hiki koe o mawhaipure. Mei manua ke alu ka whetu. O hau koe o hau ki tonga. Ka koe uhinga koe asi koe e mata u e siua. Koe mata u koe e sio ko mo whakatotolo koe mo spenamen ki he kuonga koia. Koe aitia koe o foi motu koe o ai ke ave ki ai e mawhaipure. Koe motu ko hangeha mata u. Pea kou si au ke he whatotolo koe a ki o spenamen. Koe i misi au tonga i he whakau whiofi ke senturi ko ia taha ki hongo fulu. O ku hake e peha fo i mātau. Ai a ke te au ia he kusio, koe huinga tala noa mātau ia koe aiti ia o e motu koe. E mū ki ai e divinity. Pe koe tu.
Aia koe o ku haure mea koe kulupu koe nai manua. Ai tiwain a frotina ai. Ko ia pe nai toi mu koe ki tonga. He koe ku laki tā noa mo ta maskola ha moa he taimi koe. O ta mai he ta maia ko manua ia. Koe kautonga. Koe whai kautonga. Pea hiki. Ka ku hau foke ngahi whakamatala kehe he taimini. Ai kau whakatotolo koe ka oku ka koe foi kulupu koe ni ai tia koe feitu ko toa pe nau iai. Nau se tolo. Society mau mo ni ko nau whaiwa nau tolu hono langa iha foi society. Pea koe ka kai ke tu ia ke totonu ke tau nofo i whananga o tawa i manuka mo haifua. Ka tau nofo pe o sio o i whakalerei ai uhinga fo i tala noa ke o mai hano i nisi o ki kāinga mo saia nisi. Koe alu koe a maui koe eke kia ko where vai motu koe e hiki ki ai mawhai pure. Pea koe uhinga ia asi ai mata uai. Ko hono uhinga he koe seipia o e motu koe o kumea. Pea na u whainga lahi ke koe so tok whakamooni me a ta anoa ko aspena men. Ko seipia tonga he taimi ko ia. Taha ki hongo fulu he senturi ko ia. Iho mo whakatotolo keri koe na whaitonga. Koe fo i mata upe hono. Hono i misio. Aia ko whakalau. Mahalo ku mahu i ngā ia aho tala noa ko ia. Ko mahema fuki nane kamata mai no kamata no siofi pehe i. Hono siofi koe ke taaki mai hono anga whakasaenisi pe koe anga whakafilosofia o whananga. Aia koe me eko ku hau ka te au ke uhinga ki ai. Pea ku mahu inga au pito. He koutui ku tau whanonga mai ai tau ngā au koe alo au hono whainga ke tatala pehe i mai ngā. He kautama koe ni ki he tau au ke mea whatonga. Ka ku toi mahu inga whuku ho whamanatu mai mai fwoi hulu koe nau ke whai mai e ku mooni au pito e ku maari. He ku tau wang fuka tong me tala noa i koe fo i whananga pe ke tau tala noa i koe ha a hono ngā hikonga koe whanga sainisi. Iyo ko tau tatala ko hono kofu. Ko tau tatala ko hono kofu tala noa. Ka tau sio ke ngahi mooni i mea koe oku. Fotutu aki. Iyo ka ku mahu inga fuka ho toi whamanatu mai. He koutui te ke lava i he tau seminar koe ne tau siri tātālanga me kautama. Ke sio ai ki e ngāhi fo i ata ko ia koe hā ai nau whakaloloto. Pe koe nawa usia i he ngāhi fo i whakaukau ko ia hono hului. Hangi koe mea konu ke tala noa ke whakas. Ki a ngai whakasainisi, a ngai whakahistorical, whakahistoria, a ngai ecological o tala noa. Ko ia. Moone a pito hange ko ho whamatala ke fusfonua. O kulahi pe nofo, ulahi pe ke nofo e fusfonua. Ka ko fusfonua ko fu kaming of whakasainisi lahi e ne whikau aki moi a takai. Iyo. Ka ko ume a pehe ko e koutui kai whahina. O kulahi re vai e ume a ke tau o mai o siofi aki ai umbo o ni mea whakahistoria mo whakaecological mo whakahape whakasainisi o hoko he aho ni he lava ke tokoni mai ngai tala noa ko ia he tauhanga o whoki mo whakavete mai he whakafoke at kata. Iyo koe ngahi mea ko wat pe whakatātā ke fui whananga taha. Ka aku maari au pito a sio ia ko ia ki e ngahi whananga lahi. Pea koe whakaukau rewa o ku taimi ke tau whaka i misi mai whakafotunga mai e tau ngahi hono kofu koe e tau ai ngahi mea nai hoko he Pasifiki ke hau. He tau tala noa fok siua o hange koe whefolau a ki hafu mea lahi. Koe hunga koe tau sio
ko hanga ka tau sio he waka whakawesite. Kai ke tau alu e tau toluia ko whewholau akia na wawe au pito no whai ia. E kau porinsia he taibiko. Ka kua ia o hange hafu mea lahi e wholau beitonga ki hapai. Volau o kai ke iloia e lawa pe karia ia lere kia halau koua si ipe. Wotu utai hapai. Aia ko whetu taki ia o kui kai ke hange ia ko e tau sio he taibini he ngā e wakabisini. He ko teknolosia ko no whakaheke ai wakai o luka. He lompe au. Ko foi teknolosia o toki au kia maamane taimi. Ka ke alo sio he America's Cup kua o kia e ngā teknolosia la. He mea wawe on ko lere au waka o ka pau te whakasisi e nā ngoto ki tai. Ai ko teknolosia ko na tau ngau aki ka ko taimi ke tau to o tau tole tau mea na e fu fai ngata fau motu ai ai fe alu aki ko he otu motu. Ai fe alu aki otu motu taimi de ke tau whaka i bis ko ko mea ko o lahi e tau sio ki ai o hange o whakatupu hange ha peria. Ki e tau sio ko pehe na e mama o Hawaii, na e mama o New Zealand, ko Easter Island, o koe na kai ko he paloparema, o kai ke tu iau ko paloparema ia, ai wholau waka, ke he peho no whakatamaki ona, ka koe taimi o kulere ai waka e ka wheitu, ai kari ai ka wheitu, ko mea noa pe ia. Moni mea au pe. Ka koe ngahi mea aia e laftani o ko wai koe ke tau toki sio mo ofa mai o furihi age aanga e tau whakakaukau ki e nofo koe tau sio ko fu mama o ko whea Hawaii na e o whea ki ai. Io pa koe moni mea whokia e kai whahina. Pa koe umea ia na e kau he whakatotolo koe a tau tolu a tala noa ia e umea koe. Ia pena e whai ai kau uporo kalama. Aia koe winga e kulawe ki ai. He koe umea na tau siofi ai umea koe ia. Aia o kui kai ke toi whawhai kia hasio. Ke he maa olunga koe teknolosia koe oi kari ia. Ia. Nā e pana e sai mo tau whaporo kalama ai i he TV mo re ti o mo e tau ngā he semina. Ia o mai ai tangata whuukari ai wawa o me whakarere ai ano resort mo lea me whahawa o lea. Mo whamatalai ki ai o kui kai ko ha mea aia ke pehe, ko ha mea whoou pe ko whamatalai ai maa alunga koe whakaukau na e whau ake kari ia. Ki e neoma. He hau pe o tā noa pe kia Kapteni Kuki ki he oma au pito ai kari ia ia na ke ofi a hono wakala ona ki ai. Io pa ko teknolosia ko ne ngā wea ke winda e lawa pe ia o lere ki a whainga wheitu pe. Ana kai ke whakawhalala ia ke puhi ai matangi mei mui ka lere ki mua. Ikai, pa koe mea whoki nai whau mo whau ngai au e kari ia ngena e swai hei tau sen nā. I tō ngana e whau ia koe ngā koe wakape ke puna he pe au. O whakatene tene a ki whoke kari ia i tala koto ngā. Koe waka na e puna he pe au. Aia kono whau ngā, na e whau e go fo i hama ia ke i loto fo i whatau whai ai no fo i tore kauna. Koe ngā koe ke ngoto ia ki lalo. Koe ngo fo i hama koe kari ia. Ko ene ngā wape ana ke lere, ko ene ngā wape ana ke lere si wapu heke i a lunga. Iyo, oku nai whakarea koe i ho tau tala koe hama kāria oku puna he pe au. Koe ngahi taanga ki ai. Aia koe ngahi mea nai o si ilo pe ia he mātu ai oma koe o kāria. Oma au pito lahe, au pito ngahi mea nai. Kai mea koe ia, mo foi mea taha si wa ke to mua e tau whakaukau ko kariana ai hafu waka o tā. O to o riu.
eh? O ko karia na fa wa ke blank of timpa, eh? Ikai mahino o pito ya. Pe la lava, ko asia no teknologia na la lava, pe silai, eh? Ai me ka ko hange pe ia ko fa ngai waka yo no po no fa lai papa, eh? Na e pehe ngahi lai mea koe na whakakaria mohono la lava pa mohono. Iyo ka kukei asi pe foki ukei ma upe ngai konga kona karia ukei toe. Iyo, koe mea ke alu kei ka e o te tau fuudofo tau tolo sio koe pōpā. Kai pe foki e wha sio ia koe pōpā karia e kai whaena. Hena i kehe au pito pe whaunga ia e karia pe mono natula. Iyo katau sio ke teknolosia koe na e whauaki e laftan. Ko teknolosia na fuma o lunga au pito i he. Kaku hangepe ai alui ai whahinga ni ihe taimin. O hange o ki lahi e nau whakaukau koe tā me fuakau e tā. O ku i kautaton rewa ke tau toi sio whakanere i ki ai. Ki hono ngā hito ki haa teknolosia taimini o mai mea tatau. Kana atau o sia o tato ke tu o maa o lunga hono langa whakateknolosia o i waka mo i hafu o mai hafu. Ihe taimiko ia. Ka koe tala noa siu, koe tala noa laftani ke ki i ngau e mai ai ngahi whakaukau ke tau ngahi whanang, ko tau tala noa ke tau teknolosia, ke hau ki hono ulunganga whaka-engineer. Ke maure vai ai teknolosia tu unga ko o teknolosia na tau iai o whakatatau ke fo i ngau. Ia, koe tau sio pe ke tau umea koe tau tolu na e whau. Koe tau karia, koe ngahi mea lalai na lavai, koe hamonga, koe ngahi langi. O ku tōloto maere vai a he tala noa kou ke whai, na ikai ko haki mea si, na ikai ke pehe o ku ikai ke nau i lololoto mo mea koe ngahi ilo whakai architect, whakai tufunga. Pa ku mahu inga pito ono toi siofi me ngai fui turiki koe na. Iyo ka ko look forward ki tala noa koe ni mo tau tamai ki whikau ake me na ngahi whakatotolo. Na ia whahinga hulu mo ta anaki e tokoni lahi au pito kana au tolo. O mai ha whahinga I misi o ku o ki he tōkunga koe o kuia I tau wako. Ko tui mahalo toi ta mini te fitu kai whahina, ka pau ke toi whihulu I mai pe ngai whakaukau whaos pa ke au whangatuku mai pe taporo kalama mahalo. O kui kai ke tō iai ngai mea lalahi e koe mea lalahi pe koe tau sio koe he koe fo I kaweinga ulu aki koe logic of research te mautala noa kia. Te mautala noa kai ke he ia me hau koe sio ke kakano e nau whatotolo. Koe alu koe ke kakano e nau whatotolo ko tau whatongia whakaako ke sio ke he result ko ia pe te tau lava o whau mai ha fo isaya nisi me iai. O mai hano fo tunga whakasaya nisi. Koe ngo mea lalahi e ua koe te mau tā noa ki ai. O ke heia mo whakaiki ki anga e nau toh. Mo te toi whakaukau. Ka koe mea lahe o koutokanga ke ai, o koutokanga koe hā e nau whotu, koe hā rewa e nau tālanga whikau aki moia, o whaka te whito I he ngāhi, whakamooni o ku nau mao, pe aku tāri I he whatatau ke tuunga lolotonga koe o ilo. Ke lehi e tamai konika o te tau ke nofo he ngahi I misi whawhananga o e tau ngahi whakatotolo lahi kai whakafoki mai ke maua I hano I misi o whasaya nisi.
o tuha mo tau tala noa ko he kuonga. Io. Mahalo ko mea pe la ftani ke whakaosi ake e ta polo kalama. Ka tau o atu ha tala monu ke whahinga ko ia o fie whanongo ke polo kalama ko ni. Ka koe polo kalama ko ni uhange pe koe ku lau koe tau mua po ke tau tamaiki koe o ku ngā ue online. Te nau whanongo ai pe mahino le wa mea te nau teu mai ke taimi ko e whakahoko ai ngā uitonga. Mahalo ku sa Oia pe laftan. Io mahalo abito Professor kai whahina pia koutuyo ku mahina abito mea o ke whaikai ho whamamawha mo ho hanga to e hulu i mai ngā hinea whawhiawhia abito kono whamanatu mai o ku i kai peke osi pe ngata e kau whekeri hakiri wakiri ke toe mahino ange, ke toe matala ange, ai tala noa ke ngā e kawe ngā. Me he whananga pe ki he historia, ki he tala o ngā ue wha arkitekti pa koutui o ku tau whiawhia ke tau hanga atu e kai whahina, manake ke wholau atu, manake whakahoko atu ho ngā ue tonga, mo e lawa tuateo whakahoko e ngā ue ke tau lo au. Te mawhenga pe mo Luciane ka pau e malawa pe ke makau atu pe o mo seminar mo sivitatalanga ka lawa ka ikai ke malawa hu atu ko inga ko interneti tonga pe ko matala monua pe mo amanake leipe e lava le leipe fatongia ko na ke lato whakahoko fatongia na lava po whakahoko in pa na ka amanake whakahoko in ka ko inga ko folau ya ku ma whainga maria e pe e tau whanau ako i tō ngā ke whakahoko ai o mo semna pe mo whai ano sivi e tu unga ko na wau ki ai ko e hae tu unga na wau ki ai ki o se atu e nau ngā ue. Kai ke o ko o whalahi hat ka te koe ko o whatu ki so saia kalauta manake mo wholau mo wholau pe tau tau whetu utaki ai pe tau atu ngai mea ku whieta anake atu ki ho mo ke o whatongia ko ia, ka ko o whalahiat ka te koe, pe au whatu ki a saia kalauta amanaki ke mo wholau, ka tau toki wakai ai malo. Malo o pito o laftan, mahalo o mau staring i mau tolu i hapai, pe te tau lawa pe tau tolo o whetu taki, te wahiahi i me iai ai mea ko ia. Kau ia he mau whinga ke mo lava ange o tau o kau ange ke he tala noa he taimu koe te mau whakahoko ai, Malo. Malo abito. O whatu pe a kou whapapatu ke te moutolu ko ta pe, na mo mea mai pa te mo mea mai ke proklaman, tiu ka tau atu he whataha pe a mo Professor ino fotu hua kau. Malo. O whatu.